لێ تەماشەوانین هێژا هەروەها حەوتێنە دانکو پەیوەندیان بەینا ئەنقەرە و شامێدا ئاسایی ببن ڕوونی عەلی نویسکەر و شرۆڤەکاری سیاسی میوانی من لە ستودیۆی خێراتی کەکەیە ڕۆنی کەک ڕۆنی ئەف بوو دەمەکە سەرۆکۆماری تورکیە پشتی هەفدیتنا خۆ لەگەل لە تەهرانی بە پوتین و بە ڕئیسیرە دیارە ئەو ڕەوشا و پەیوەندیان بەینا شام و ئەنقەرەدا گەرم ببن هاتە ڕۆژەوێ تایبەتیژی پشتی هەفدیتنا پوتینرە تێگوتن و رووسیا بەرنامەیەک دانیە ئەنقەرە و شام نزیکی هەفتوو ببن دیتناتە بگرم سلااوش بۆتە و هەروەها تاماشەوانن کەناڵەوەرە بڕاستی ئەگەر مرۆڤ کریزە سووریە بشۆپینە ینی مرۆڤ دیگە وێ باوەری وێ نەرینێ کۆژ ڕۆژە ڕۆژدا ت بریارە ڕوخاندنە ڕێژیمە سووریە تن نەبوو ینی تەنێ هەوڵدانێن هەبوون ji بۆ پیلانên hê çi aliyên navdewletî yan aliyên navxwayî ewana bêne bicîkirin û nakokiyên di navbera dewletên zilhêz da li ser xaka Sûriyê bêne birêve birin. Ji ber vê jî yanî ez dibêjim tu bawerî tune bû ku wê ev rejîm bê rûxandin û wê têkiliyên vê rejîmê bi hawirdora wê tevahiya qut bibin. Eger dîsa em bişopînin te dî komkara Erebî hewl da ku rejîma Sûriyê ji nav xwe bihêlin yanî derxin derva û her wiha lêdwan û ragihandinên gelek aliyên navdewletî di wê de şopandin lê ez dibêjim eva bi hemî tevahî xapandina xelkê Sûriyê bû. Tu biryar tune bûne nexşeya Sûriyê bêguherandin ne jî her wiha nexşeya ciyosîyosî a herêmê bêguherandin ji ber çi ji ber her guhêrtinek demokratî di vê çarçewê de ya jî di vê herêma me de ziyanên hemî dewletên hawirdorê têda hene û her wiha ziyanên berjewendiyên dewletên zilhêz jî têda hene. Angu niha ev tiştê ku li Sûriye çêbû zerermendî mezin bû xelkê Sûriye bixwe û welatên din Sûriye wekî meydanekî şer bikaranî? Ew ye yanî ne Sûrî tenê bû meydan ana rewşa rojhilata navîn binêre tamaşayê bike tê binêrî tu dewletê ku krîz têda yanî dernekevin tin ne berî vê me gudarî kir ku berpirsiyarekî Tirka dibêje eger Hewlêr û Şam û Bexdad û nizam çi ne aram bin aramiya Diyarbekirê tenê têra wan nake lê pirs ew e gelo çima Tirkî naxwaze ev dewlet ev herêm bi aram bin yanî aramî têda bê meydanê yanî destê dewleta Tirkî destekî dirêj e di alozî û girjiyên di vê herêma me de ku derdikevin yanî ewa jî tê wê wataye ku Tirkî jî wek lîstikvanekî di vê herêmê de li pişka xwe digerê di paşeroja Sûriyê de yanî ev hemî tiştê bi dest xwe vetînê wek kaxezekê dixwaze di paşeroja Sûriyê de bikarbînê da bêje ka pişka min jî ji paşeroja Sûriyê çi ye û her wiha jî bixwaze ku metirsiyê bi taybetî metirsiya pirsa Kurdî ji cem xwe bi dûr bide me dî ku çawa Tirkî yanî ana hêzên yên di nav dik evanan da hêzên rikberiya Sûriyê ku tê navkirin bi ihtilaf ya Sûriyê dibin baskên Tirkiye de ye lê Tirkî wa hêzê bi tevahî bikartîne dikû da di herêmên Kurdî de. Kek ronî niha mijarek girîng e ku niha heya Tehrîr li Şam dikevê herêmê de ew cihên ku çekdarên girêdayî Tirkiye ne ji wir têne derxistin. Niha dîtinek heye ku Tirkiye destê wê vê karî de heye ji bo ku bikaribe operasyonekî li dijî Kurdan li ser erdê cî bi cî bike bi van destan. Tu çawa dinirxîn? Hemî hewildanên dewleta Tirk me besta min ne Tirkan dewleta Tirk ji destpêka krîza Sûriye heta rojên îro hemî hewildanên wê di wê de hûn bêçawa karibe guhêrandinek demografî di herêma Kurda da bi cî bike. Ez dibêjim heta radeyekî jî bi serket Tirk bi serket ji ber gelek sedemanî yek jê berjewendiyên Tirkî û rejîma Sûriyê di vê de li hevdû dikirin ya didiyan yanî mixabin ez vê bêjim desthilatdariya Kurd ya li wê herêmê jî heta radeyekî ew jî bû weke destek yanî erkvanek bû ku wê jî karibû di wî warî de hene gavan
بکاربینه یعنی آنا اگر کسی کو روش روجاوات شوپینه یعنی اد بجم و بگه و باوریه کو اف د سالاداری حتی نه تو قزنج خلک کردارا نکری اف د سالاداری آلیکاری بوا پیلانا را کری اگر به قصد آلیکاری کری کو او پیلانا را بین بجی کرن هرمن می کردی والا بون جبلی گوهرتنا دموغرافی دما کمدی اف د سالاداری برای خدا رقا دامو مجدار هرمن کو عرب لینشتجینه یعنی به شویه که شویان رکبریه که نوکوکیه که نافبرا جواکا کردی و جواکا عربی ده آنی هوله یعنی اد بجم افهمی تشتکو چید بن ترکی پیلان خودی پیلانه و اف دستکین ویجی و پیلانه به تایبتی هزن گر به اوای که کرد از برسوید وی واریت بگرم که کیرونی نزیکاهی انقره و شامی باندورک چاوا دکاری لی روجاوای کردستانی حتی روزن ایرو مخامن از وی بجم یعنی تفجر سیاسی یا کردی نلستکوانه د سیاست کد هریم مدت برای برین یعنی نلستکوانه یعنی بلکی ارکو استباری و هنه لجبر کو شر سوری و دوسیا سوری تفدا سینورداره جالین هزن ناف دولتی دا جبر وجی اف تفجر نکاره به خودی روله که کو کار به گوهرتنه که د سیاستا کلوی هرمی چید به گوهرتنه که تیدا چی بکه وکه من وکه تد به تماشاوان یعنی اد بجم خوزی او بو دروجن ایرو دا انا ترکی کتا عفرینه کتا سریکانی کتا گریسپی یعنی هرمین کردی جهاف قطقطی کرن افجی یک پیلان نوی بکو بله و روجاوای کردستان جهاف قطقطی بکه ایرو روشکته گوهراندن یکی تماشاوان لی سیر دکه یعنی لی تماشاید که یعنی جویه که ترکی هنه کی گاو نباوجه با آلیه که چکدارن تندرو جوا حریمه درخی و چکدارن میک وقت بنافته میاندو بینه و داره بجم نوه تنه چکتینه گوهراندن روچکتینه گوهراندن یعنی او کسی بن باسکن ترکی دا دکارن جناف داعش بین جبهة نصر جناف جبهة نصر هرنا آلیه کیدن یعنی تنه نافته گوهراندن لی هم تم او چکداره و ارکو استباریه ویجی وکا ناندوزه کی دبه و پیلانا کار بینه ادبیجم خوزی او بو دروجن ایرو دا یعنی تفگره کردی بگیشتا و باوریه روشا سیاسی هاتا گوهراندن ایدی تسود نج اپوزیسیون تیدیتن و نجی اف ارکو و استباریین که هاتنه دانین سر چه آلیه دستردار روجاوای کردستانی و چی آلیه اپوزیسیونه یعنی تسود جه نایه ورگتن خوزی او به تفدا دکاربن یین کو دبیجن ام خودی یعنی دوزا کردی شوپینی یا جی ام ارکدار دوزا کردینه دکاربن لخوا وگرن بنیرینک نو به شوایک نو به سیاستک نو ریا کدون بشوپینه سپاس یادتم که رونی علی نویسکارش رو و کاری سیاسی کو تیمیوانی سپاس